Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Suhajar Nur nomor urut 22. Iya Adila Fitri Ilma nomor urut 10. Iya Aisyah Putri nomor urut 5. Iya Aziza Adelia nomor urut 10. Nek Bu Bepa onde-onde. Gola celak dinasu napa dipaenre kalau kupura parukna dua batu sikilo gola celak na. Napa digaro sangkena mak donteng. Nitambai 2 sindruk tepung terigu. Naku mak donteng ni dipedai ni komporo Napa dilebu-lebu iaro cengkulie pada baguli lopona. Iaro na diasin cangkuli iaro gola celak pura dinasu si bawa kaluku. Nakko pura ni dilebu-lebu dek bu ni iaro onde-onde. Lak bu ase puluna dipasi campur ilak bu aseo. Iaro wae pura ni ditaroi pandang pasta. Napa disirangi wae, napa dilamai sangkena mak donteng lak buna. Napa diek bu ni onde-onde cangkuli na di tengah napa dilebu-lebu. Nako maegani pura dilebu-lebu dinasuni telu meni. Nako manasuni disaringi napa ditaroni kalau ke mata saliwenna. Jadi onde-onde salama kik manri. Onde-onde poleri poada londe iarek garia semek bu londe. Nah iya bepa onde-onde mencaji wi pak denuangang sare kuamam malewe tenak engkar yawa iarek gadek na labu betuanna malewe mananuangang. Padai onde-onde we nareko manasi dek na labu na yakia kawang ita sedih-sedih. Mau ni engka gola celak rilalena bepae dek na palabui. Maku ni ro pada nuangang rilalang ada ugi ia narito lolongang dan lek metetek na tuli kawang riasa.